Sithokozani bogogo nomkhulu isona isalukwazi sendoda lesi intatheli yamathongo uGogo Bathini Mbatha. Ngane zakwethu sibuyile futhi ngendaba yokuthwala. Enye i-episode yokuthwala. Ngane zakwethu indaba yokuthwala kwabanye abantu ivusa umunyu, kwabanye abantu ivusa umona, kwabanye abantu ivusa ukuthukuthela, kwabanye abantu ivusa xakeka. Kwabanye abantu ivusa ukuphapha, kwabanye abantu ivusa ubuqili, kwabanye abantu ivusa ubumfamona babo ngokudalwa. Uyinto ejulile ngoba abantu igama lokuthwala balitusa kakhulu, engazathi ukuthwala into embi, engazathi ukuthwala into abangayazi, engazathi ukuthwala into ushuthi ukuthiwa uthwele ubulela ingane yakho, ushuthi makuthiwa uthwele noma uyathwalisa engazathi into embi, engazathi uyazi ihlanzi einamandla ukuthwala lokho. Uma ukuthwala into enemigomo nemibandela, kodwa imigomo nemibandela ayifani ngane zakwethu. Kukhona imigomo nemibandela reasonable elokhuza njenganalezi ekhuluma namhlanje, njengoba namhlanje isihloko sanamhlanje sithi ukuthwala ngesimo sempande enamandla. Isihloko sanamhlanje sithi ukuthwala ngesimo sempande enamandla. Akho lutho olunye, akho mafutha, akho ukuthwala ngesimo sani sempande enamandla. Akho mafutha ezilwane, akho it's natural herbs, imithi. Ukuthwala ngalento le ngemithi, ukuvula into zakho, ukukhanyisa into zakho, ukwetusa, ukunyusa amandla akho empilo ngesimo sani, ngesimo sempande, ngesimo samaxolo, ngesimo somuthi, natural herb phela, hayi okunye. Yilokho sokhuluma ngakho namhlanje. So abantu esikhathi esiningi abantu baba wothathekile. Ngifonela umunye umelaphi wendabuko ebekade ngimthemba kakhulu. Wavele wangehla. Wavele weqeda yonke inhlonipho yami enginayo. Wavele wangehla njena ulokhuzana. Wavele wangiphaphela umelaphi wendabuko omdala ngeminyaka. Omdala obekade ngilindele kuyena ukuthi umdala ngokwanele ukuthi ekwazi ukuthi hayi wemthi ake sikhulume ngalento le nguzokhuluma indaba ethize ubudala bakho abusho ukuthi wazi konke. Umncane bakho akusho ukuthi wazi konke noma wazi lutho. So siyacela kubelaphi wendabuko ukuthi izinto ezinye fanele bekwazi lokho zathi thina siya travela thina abanye ama passport wethu ngofakazi siyahambela imithi. I-passport ufakazi uyicela mufuna. Ama passport wethu angofakazi angingedwa futhi baningi abelaphi wendabuko engibazi abayihambelayo ngempela imithi. Wena usuzoqhama uthi hayi mina indaba yesigubhu ayikho vele uma wahamba wayothwala ngesigubhu wathola isigubhu esinamafutha omuntu angeke sikusebenzele, khohlwa. Amafutha omuntu akaza nothisa umuntu, hamba uyolala, khohlwa. Yingakho uthusa ungathandeki, uyenye into njena ungathandeki engazathi umuntu angabaleka emebona, yingoba yini usebenzisa amafutha omuntu. Uma ugcoba ngamafutha omuntu uyathusa, uba isilwane kubantu, uba nesithunzi esingafanele. Yingoba wenzani wena uyathakatha, awelapho wena uyathakatha, usebenzisa amafutha abantu. Sidedele thina esikhuluma ngani ngezinto esizaziyo ngoba sigxeke kwakho. Uma kukusebenzela noma kuyakusebenzela okwakho lokho. Namhlanje thina sikhuluma ngokuthi iziko lomnotho. Ingakho mina la kithi la kahle kahle thina ngokwesigodlo noma ngengxoxo noma ngenkulumo noma ngolwimi lwesigodlo sesimambatheni sithi iziko lomnotho. Ngoba sikunika iziko njengeziko lemfuyo, nje thina sikunika iziko lomnotho. Yilento ke esiyenzayo. Iziko lamhlanje lomnotho ngani zakwethu ukuthi zikhona ezinye igubhu ukuthi ngoba amanani akhona aphansi, abantu abaningi abayihloniphi, abayinaki. Kodwa izigubhu einamandla ngoba amandla emvelo kuphela. Imithi etholakala ngiqale ngezibi. Izibi ezitholakala eNigeria,
etholakala eIndia, etholakala eChina. Kube imithi eminye etholakala eNigeria, eminye etholakala eZambia, eminye etholakala eNamibia, eminye etholakala eBotswana. Bese kuba khona isigezo ozosithola lapho kuhlangana khona umfula osuka eSouth Africa, umfula osuka eNamibia, umfula osuka eBotswana, umfula osuka eZambia. Kunalale imifula khona efika ihlangane khona bese lawo manzi lawo ayafakwa kancane esimini sakho sani sesigezo. Nemithi ke eminye ebakhona. Bese ke lokho kwenziwa yini? Kwenzekala ini? Kwenzela ukuthi kugezeke onke amathunzi amnyama osuke unawo. Sisuke lapho kwengane zakwethu bese siba khona ke isimo sani semithi esuke idingeka ngaphakathi. Imithi yakhona iyonke okwamanje esihlanganisile thina iu39 esikwazile ukuthi sihlanganise esuka emazweni ahlukahlukene. Eminye ngiyafinyelela kuyona, eminye njena kuba isimo sani sokuthi ngithumele nami ukuthi ayingicela ningiphathele isimo esinjena somuthi thizeni kanje bese bayangiphathela ke. Ilokho kade sikhuluma ngakho namhlanje ukuthi ukuphakamisa amandla enhlanhla akona phela okwezilwane. Herbals, natural muthi, natural herbs ziyakwazi ukuthi ziphakamise ini isimo sakho somnotho. Ngani zakwethu ngiyabonga namhlanje besikhuluma ngalokho enye episode futhi yokuthwala ukuthi ukuthwala ngesimo sempande. Asinayo imigomo nemibandela, asinayo ama-obligations, asinalutho, si-reasonable kodwa sihambela kancane njena ngesimo silawulwa yini, silawula isimo sakho senhlanhla. Akekho umuntu ongenayo inhlanhla. So if inhlanhla yakho kuyinhlanhla ehambela kancane, it's fine. Kuzoba inhlanhla enjalo. Uma isimo sakho kuyinhlanhla ekwazi ukuthi isheshe kuzoshesha. So chaza ukuthi ama-herbs angekho that influenced. Ama-herbs ayihambela nje naturally. So yes, siyayifaka imithi ekufana novuka wakwaZulu, uvuka wamaNdebele, uvuka wamaSwati, uvuka wabeSuthu. Siyafaka ovuka labo benzela ukuthi isimo sakho sani sayi lempande lena sithi kwenyuka singahlali njena siphansi. So emva lokho ngaphandle kwalokho njena akuho kunye esikwaziyo ukuthi sikwenze kuleso sigubhu leso ngoba sisuke sifuna ukwetusa nokuphakamisa kuphela amandla edlozi, amandla enhlanhla. Akukho kunyeko okufakiwe njenge umboko welokhuzana wendlovu, njengokhakhayi lwezilwane, izinto ezifana lezo, njenge kusinye isikhathi kufanele uthole amasende esilwane thizeni ekwazi lokhuzana isilwane sikwazi ukukhwela kakhulu isikhathi eside into zakho zikwazi ukushesha nje ngasonke isikhathi. No, asikwenzi lokho kulesi sigubhu lezi. Sikhuluma ngesigubhu samandla emvelo. Ngani zakwethu asikhulumi thina ngobuthakathi. Asikhulumi thina ngabantu abahambayo babulala abantu abebalala imhlophe, abantu abaphila ngealbinism bese bathi lawo bantu laba banenhlanhla. Into engekho leyo. Thina sinabela bendabuko abaphila ngealbinism, sinabantu esazana nabo sikwazi ukuhlala nabo einkundleni eziphakeme ngempela ezi-right, kodwa sifike sibatshele sithi thina sinkweledi lutho, asinenzanga lutho. So akuye kweni ubulala abantu bembala elimhlophe, abantu abaphila ngealbinism ngoba kuthiwa banomuthi. Awukho umuthi. Ngelinye ilanga ngizonibonisa mina inyoka ekuyiyona eyialbino okufanele ukuthi uyisebenzise. Nakhona usebenzisi isiqu sayo, usebenzisa isikhumba sayo, usebenzisa umebuzo wayo. Ngani zakwethu uGogo Bathini Mbatha lona 083 533 9183 083 533 9183. Ngani zakwethu ngitholakala empangeni kuphela. Ngitholakala empangeni kuphela. Ayikho enye indawo engitholakala kuyona. Ngitholakala empangeni kuphela. Ngiyacela ngani zakwethu kuhlonipheni lokho. Number 12 Union Street empangeni opposite Magistrate Court esempangeni. Number 12 Union Street empangeni opposite Magistrate. Ngani zakwethu uGogo Bathini Mbatha lona kuhlelo lena oluthanda kakhulu uGogo Bathini Mbatha channel Inkosi Ithola Umusa
Ngiyabonga ama-subscribes amaningi esiwatholayo, kodwa ama-subscribe angeke ukwazi ukwenela uma sizoyithola sinama viewers more than 15,000 ku video eyodwa, kodwa ama-subscriptions angaphansi kwa 2,000. Hayibo ngani zakwethu, hayibo nenzani manje nasinilahle egcineni nje ngani zakwethu. Usho ukuthi aniyithandi into engenzayo, ngime yini, ngiyeke yini into engiyenzayo ngani zakwethu. Kanti so niqamba amanga manje ufona nisho ukuthi hayi wesalukwazi sendoda ubambe kahle, nisone ngikhohlisa yini. Hayi kahleni ngani zakwethu, ngicela ni-subscribe nitshele nabanye ukuthi isalukwazi sendoda sikhona ku YouTube. Kade ngikhona from 2013, ukuthi njena isikhathi besingakavumi, yonke into ngangiyenza ngesikhathi. Sesikhona ke ngani zakwethu. Gogo Bathini Mbatha, thokozani bogogo nomkhulu.